Онтон билилугар биллилях политической деятелер Степан Ржаков, Гаврил Чиряев, Степан Гоголев төрөбү дойдуларгар олохтоохтор он общественность буджан паматаниктаргар мустан республика күнүн митинин ыттылар. Манна биги улустагы устар белек бүтлеләте Анна Васильева кепсир. Республика күнүн белетир тәрәһеннәр Советская кемгә бүтүн Россия өрдүнән арсарга атырбыт үлелә хамнастах Москвага народ кахайстватын почетун доскатыгар килдерилебит. Степан Ржаков атынан совхоз кинигер Чернышевская нәһелегер сагаланнылар. 61 жыллахтан беги колхозпут, онтон совхозпут Степан Максимович Ржаков атын сүгер. Оларга Ржаковский чтениеден агы бар. Онто билеген даганы ол совхозтан калбыт производственный кооператив Ржаков атын сүгер. Ржаков атынан улусалахпыт. Онотон бу памятник бүтүн көрөбүт, бу келин оңорон бердибит. Степан Ржаков 115 сахан көрсө бүлү коратыгар сахомукчулуу ола, оңалитигер Саха Республика тетерилитигер сүрүн документынан болбу Саха серин олоктоокторун, бараптарын, онна эбэхенестерин тухунан декларацияны өрө тутан тураргына боронсаттан оңулубут үрдүк меңе белете турбута. Онун ол сылтанылата Республика күнүгер бу манна мустарбыт үгеске кобулуйда. Республика күнүгер бүлү олаттарын Степан Ржаков, Гаврил Чиряев, Степан Филиппович Гоголев аттарын бу күннерге, онна өстө да атын күннерге дораннактык, улаханнык аттан тураммыт өстө киндер тыддык үйдебилдергер бебит баста булбытын, кересте билбитин билдерер ытыгестяхбит. Эти курдук Саха Республикатын келер кескелин төрүттеспит билилях государственный, оны общественный деятельдер Степан Максимович Ржаков, Гаврил Иосифович Чиряев үтү аттаргар сүгүриен, кеннер памтаниктаргар мустан сылын аксын митин ытыллар себекке жөрбөтүн гирлянда уруллар. Анна Васильева, Николай Солдатов, Леонид Менкеров, Саха телевидениета, Бүлүлуха.